ikaze muri update sha muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 2026 RDF mu mazabira aho biko bivugwa ko iri mu kaga gakomeye. Ni mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byamaze kwihindukiza. Ni mu gihe kandi mu Burundi naho ibintu byamaze kuba ikibazo gikomeye nyuma yuko minisita yishwe bivugwa yuko yazize byinshi atumvikanagaho n'iyi leta y'abadede. General Neva bivugwa yuko ashobora kuza kuba ari mu kaga gakomeye bitewe n'igikorwa yakoze kigayitse. Ni mu nyemerero rero tuze turebe ibya RDF mu mazabira aho bya leta ya Kongo turi bwifashisha umwoko informa akaduha idonido aho bita mu Gakenge drone zamaze kuzamuka. Nubwo byose biri kuba biravugwa yuko nyuma yuko kwinjirira indondo ingabo za P5 ubu zahinduye umuvuno zazamukiye ibaraka zagiye mu bibogobogo. Ni amakuru rero udakwiye gucikwa. Ni iminota mike cyane kugira ngo turebera uko situation ihagaze. Ni mu nyemerero mu minota mike natwe tuve imuzi n'umuzingo umenye uko situation ihagaze. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana wowe rero wahisemo kubana na Kigali News. Ikindi nawe kiza kuri Kigali News bwa mbere icyo usabwa no gukanda subscribe ukarayikinga bityo ukongera mu muryango mugari wadahema kumva amakuru acukubiye kandi yizewe. Nje muri kumva kandi je gukomezanya Didamie Habumugisha ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima waramutse neza? Waramutse neza. Igitondo cyiza Bwana Bizima. Yego kuri twese. Yes, turaje turebera uko situation ihagaze. Ni munyemerere tubanze turebe ibya Mozambique yananiye kwishyura ingabo za RDF. Ni umubano hagati ya Mozambique n'u Rwanda bivugwa ko watangiye kuzamo agatotsi nyuma yuko kiriya gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika kinaniwe kwishyura amafaranga agenewe ibikorwa byo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado ingabo z'u Rwanda ziherereyemo. U Rwanda rufite ingabo muri Mozambique kuva muri Nyakanga 2021 ndetse guverinoma yarwo yamaze yemeza ko muri iki gihe abasirikare bari muri kiriya gihugu barengaga 5,000. Africa Intelligence ivuga ko kuri ubu amafaranga leta ya Maputo ibereyemo ziriya ngabo yamaze kugera ku mafaranga menshi kandi ubona yuko bitoroshye. Biravugwa ko amaze kugera mu $22 miliyoni akaba ari amafaranga angana n'umwaka wose w'ubukererwe bwo kwishyura hashingiwe ku masezerano bivugwa ko leta ya Mozambique yagiranye na RDF. Ni amasezerano ateganya ko Maputo igomba kujya yishyura abarirwa mu $2 miliyoni buri kwezi mu gihe kuva muri 2021 ingabo z'u Rwanda zikoresha byibura amafaranga ari hagati y'amadolari miliyoni 10 na miliyoni 20 buri kwezi. Africa Intelligence ivuga ko amafaranga leta ya Mozambique ibereyemo ingabo z'u Rwanda no muri 2024 ubwo kiriya gihugu cyari kikiyobowe na Philippe Nyusi hariho gusa imyenda ikaba itari yakageze ku rwego iriho muri iki gihe. Bivugwa ko perezida mushya wa Mozambique Daniel Chapo nyuma yuko yari amaze kugera ku butegetsi muri Mutarama 2025 yategetse ko kwishyura byongera gutangira hagati muri uwo mwaka gusa bikarangira bidakozwe. Mu mpamvu zatumye umwenda Mozambique ibereyemo ingabo z'u Rwanda ukura, amakuru avuga ko harimo kuba Mozambique yugarijwe n'ikibazo cyo kubura amafaranga. Iki gihugu kuri ubu gifite umwenda ungana hafi na 71% by'umusaruro mbumbe wacyo. Ikindi amafaranga aturuka mu misoro cinjiza hafi ya yose akaba akoreshwa
mu kwishyura abakozi ba leta n'ibindi bikorwa byayo. Ibi byiyongeraho kuba ubukungu buzamuka gake, dore ko mu myaka ishize bwazamutseho hafi 2% gusa. Ikindi, imishinga yo gucukura gazi muri Mozambique ikaba itaratangira gutanga inyungu ifatika. Amakuru avuga ko indi mpamvu iriya mafaranga yabuze ari uko mu ishyaka Frelimo riri ku butegetsi hari ubwumvikane buke hagati y'abashyigikiye n'abarwanya ko ingabo z'u Rwanda ziguma muri Cabo Delgado. Ni igikorwa rero ubona cyateje imvururu n'akaduruvayi, ndetse ubona yuko ari ikibazo gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Murumva rero ni ikibazo cyatumye ibintu biteza ikibazo. Ni mu gihe kandi nubwo ibi byose biri kuba n'ubundi umwuka atari mwiza. Mbere yuko rero tunyarukira muri leta ya Kinshasa, uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1997 bita Etienne Tshisekedi wa Mulumba, yumvaga neza ishingiro ry'icyemezo cy'u Rwanda cyo gushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Aha ni mu kiganiro yagiranye na Tharcisse Kasongo, Mwemba wahoze ari umunyamakuru wa televiziyo y'igihugu. Etienne yavuze ko igihugu cyabo gifite uruhare mu bihungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko byagiye bitangazwa. Rero mu yandi makuru ni ikigaragara ko mu basirikare babarirwa muri 500 barimo ingabo za leta y'u Burundi, bagera kuri 350 hamwe n'abo mu mutwe wa P5 bagera ku 150 bambutse ku butaka bwa Kongo muri iri joro ryakeye, aho banyuze Ibaraka bahava bajya Mwanjiga berekeza i Mushumbaki. Amakuru agera kuri Kigali Rio News aramya ko ku itariki 16 ni ku munsi w'ejo z'ukwa kane nyine mu gitondo bageze mu Bibogobogo ahitwa Gakuku, aho ijefi ikorera. Gahunda yabo ngo ni ukongera imbaraga ku zindi ngabo zabo ziri kuri P0, aho bivugwa ko barimo gutegura ibitero bikomeye kuri Minembwe. Ingabo za FARDC nazo ziganjemo FDLR zanyuze ibi bice nyine biteganyijwe ko ziseruka kwa Murima kugira ngo barebe uburyo ki bahangana na MRDP twirwaneho. Hagati aho umutwe wa Mayimayi Toronto ukomeje gufata abasore ku ngufu ubajyana kurwana abagera kuri 78 nibo bamaze gufatwa, abandi ntibabikozwa. Amakuru twakiriye avuga ko bashaka guturuka mu Minembwe bakanyura mu cyo hagati kugira ngo biborohere kwinjira mu Bijombo nyuma yo kunanirwa kunyura mu Cyabijombo berekeza mu cyo hagati. Ngayo nguko rero Bwana Bizima amakuru aza kuri Kigali News. Rero wakomeza utubwira uko situation ihagaze sahengeye. Yego n'ubundi se n'injira n'ubundi muri ibyo bice bya Minembwe, aho muri iki gice cyo kwa Murima n'ubundi ku munsi w'ejo ubwo imirwano yari isa naho irimbanije cyane, ubona ko coalition isa naho hano harasiwe bikomeye, kuko byabaye ngombwa ko inkomere ndetse zibasha kumanuka zerekeza mu bice zaboneramo ubutabazi bigoranye cyane, kuko bakoresheje zitreca zikoreshwa n'ubundi mu gihe cy'intambara n'ingobyi za gisirikare, biza kuba ngombwa ko bigorana cyane kugeza aho inkomere bari bafite kuko zari nyinshi, ndetse baza guhura n'amasanganya mu nzira, kuko byaje kugaragara ko coalition yatinze gusa naho izi nkomere zikura mu bice byarimo imirwano bijyanye n'uko inzira zari zisa naho bakekaga ko zishobora kuba
zitameze neza cyane, kandi koko niko byari biri, kuko izi nkomere zose uko bazimanuye batabashije kuzigeza mu cyerekezo bari bagiyemo kugira ngo babashe kubona ubutabazi, kuko batezwa mbushi, kandi ubona ko force yari batwaye yari force nkeya cyane. Ndetse amakuru ari aha ni uko aba bari batwaye abarwayi hafi ya bose utarabashije gusa naho yirwanaho, bose bafashwe ari bazima, ndetse ubu bari mu maboko ya M23 twirwanaho muri bino bice. Ni icyo ubona ko imirwano isa naho yahinduye isura cyane, kuko ubona ko ku butaka ngaha ndetse coalition iri kurwana isa n'ikuramo rwose, ari ibintu bigoranye cyane. Hari amakuru akekwa ko bashobora kugira ibitero bikomeye bindi bashobora kwifashisha byo mu kirere, ariko nabyo bigoranye kuko ubona ko drone zisigaye ziza, bikagaragara ko hashobora kuba harashyizwe ubwirinzi muri iki gice cya Minembwe bitandukanye n'ibihe bitambutse, kuko usigaye ubona ko ziza akaba aribo zirasira bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ubwirinzi bafite muri ibi bice bya Minembwe. Rero operasiyo ziri gukorwa nk'uko bitubwiye, bari kugenda basa n'abahindura ibyerekezo. Ni uburyo ubona ko operasiyo yahinduye isura muri iki gice cya Minembwe, ku buryo coalition isa naho impinduka zimaze kuyibaho cyane. Babona ko binagoranye, bitari imirwanire nk'imisanzwe, kuko ubona ko M23 irwanaho bahinduye umuvuno, ndetse bijyanye n'ibikoresho basigaye bafite mu buryo bwo gusa naho bashaka kurengera abaturage bitandukanye n'igihe gitambutse, ubwo babaga babasiwe na drone, kandi ubona ko arizo zapimye iki gice batabasha kukigenzura cyose kugeza magingo aya. N'ibi bice bisigaye birimo coalition, urabona ko hari gutegurwa operasiyo nyinshi zikomeye hano za Kwizero ziri buze kubaho, ariyo mpamvu ubona ko hari kugenda hazamurwa izindi ngabo, kuko babizi neza ko M23 ifite umugambi wo gukura ino coalition muri ibi bice bya Minembwe. Bwana Bizima, biravuga yuko abasirikare benshi bakomeje kubica basa nk'abakomeye bari kurwana kuri kote ya Wazalendo. Bivugwa ko hamaze gupfa abasirikare basa nk'aho bafite amapeti akomeye. Iri huriro rya Kinshasa riri guteganya iki, ko bivugwa yuko rikomeje gukubitwa cyane? Niko bimeze, ariko amakuru ahari cyane kiri no gutera izi mfu cyane, hari ikintu cy'ubugambanyi kiri muri coalition ku rwego rwo hejuru, kuko ubona ko ari ibintu bigenda biba kuri Wazalendo. Ejo ndakeka narakubwira amakuru yuko aha hariho umutwe wa Wazalendo wabaye nk'aho bakora ikintu kimeze nk'imyigaragambyo, yuko umuyobozi wabo yabazaniye, yakoze komande y'imyambaro, kuko yabizi ko Wazalendo nta mpuzankano bagira, bambara ibyo babonye, abazanira imyenda itajyanye n'icyerekezo barimo, kuko bari mu gice gitoshye gifite ibyatsi ndetse cy'amashyamba. Bo bakibaza uburyo bazaniwe imyenda y'umuhondo isa n'iy'abanyururu, baravuga bati ahantu hose uri naho yaba ari mu birometero birenga 50 umuntu aba kureba neza byoroshye. Akibaza impamvu rero iyo myenda yabaye ari ikoreshwa kandi muri operasiyo imeze gutya. Bavuga bati ni nka target batanze rwose, kuko nta hantu ushobora kwisha umwanzi bishoboka muri ibi bihe. Ubona ko operasiyo bari kwikorera muri imisozi ya Minembwe, kandi uzi ko ari amashyamba atoshye cyane, ku buryo umwenda w'umuhondo ari ikizira rwose kuba wawambara muri operasiyo. Rero ikiriho muri Wazalendo FARDC harimo ubugambanyi bukomeye cyane, kuko hibazwa impamvu n'izi drone iyo zaje gutya zigasa naho zishyirwa imbaraga aho ntizigere ku ntego y'ibyo zari zije gukora, ndetse bikarangira zirashe force yabo. Hibazwa impamvu usanga icyerekezo yabashije gusa naho zirasa mu bice birimo ba komanda. Rero urabona ko ariyo masanganya n'impfu nyinshi bari guhura nazo, ni ukwitwara n'izi drone cyane, kandi zikibasira abayobozi. Ubona ko Wazalendo abayobozi benshi bamaze gusa naho batakaza ubuzima muri ibi bice bya operasiyo biri kuberamo hano muri Minembwe, ndetse imibare yabo imaze kugera hejuru cyane ku buryo bukomeye. Yes, Bwana Bizima, rero nimba hari izindi update nshya mu minota mike watwa updatinga kugira ngo tugushimire. Yego, niko bimeze. Ikibo ni uko muri Uvira hano muri Plaine de Rusizi amakuru hari ari uko FARDC na coalition bari kumwe bamaze gusa naho hiyongera ingabo, ndetse amakuru avuga ko zishobora kuba inyinshi ari za Tanzania, mu buryo ubona ko nyuma y'ibi biganiro byabahurije hanze hashobora kuba operasiyo zikomeye cyane, kuko
ubona ko bakomeje kwigengesera mu kwitwararika kwanga gukoma rutenderi ko M23 ishobora kubarasana ikabafatana uyu mujyi wa Uvira, ariko biriho ni ibigaragaza ko ushobora kubona ko ari operasiyo iri gutegurwa ikomeye kandi ishobora kuba nka finale, kuko itabaviriyemo kwigarurira ibice bigenzurwa na M23 muri iki gice, ishobora kubaviramo ko batakaza uyu mujyi wa Uvira. ubona ko habaye igihe kinini cyane kandi buri wese asa n'uwirinda mu gice aherereyemo. Yes, bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza akugubwa neza, ubwo n'ubundi updates zo nakagaruka. Yego namwe murakoze. Yes, mu yandi makuru rero biravugwa yuko Neva ari mu kaga gakomeye bitewe nuko batagiye kumufatira imyanzuro ikomeye nyuma yuko bivugwa ko mu gupfa kuri mu minisita ari we wabigizemo uruhare bitewe n'ubwumvikane buke yahuye nabwo, bw'uko we atashakaga gukomeza ko ingabo ziri kwirunda mu burasirazuba bw'iki gihugu, we yarakomeje kugenda abihakana. Ngayo nguko rero wenda mu makuru adasanzwe uyu munsi ku itariki 17 mu gihugu cy'u Rwanda nibwo izamuka rya essence ryatangiye kubahirizwa, aho ubu litiro ya essence igeze muri 2,900 n'ibiceri bisaguka. Urumva rero ni ibikorwa bikomeje kugenda bibikibazo, ariko icyizere nuko mazutu yo ishobora kuba yagumye ku giciro, iracyagura 2,200 bitewe nuko mu busobanuro buri gutangwa bivugwa yuko n'ubundi leta iba yashyizemo uruhare bitewe nuko mazutu ikunda gukoreshwa n'imodoka zitwara imizigo, ni ukugira ngo ibiribwa bitaza guhenda cyane ndetse n'ibikorerwa mu nganda bitaza kujya ku giciro gikomeye. Ni munyemerere rero ducumbikira ahangaha, n'ubundi amakuru yo nakagaruka murabizi nk'inshuti zacu z'akadasohoka, aho twiyemeje kujya tuba-updatinga amakuru agezweho kandi acukumbuye. Reka nihanganishe bikomeye abarwayi, abari muri zone y'intambara n'abatameze neza. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.